Ratu Dirani sareng sami sadurung titiang ngaturan pidato ngiring tang surut ngaturan bakti ngajeng ring ide sang Yang Widi Wasa mangde ide mapaicen wareng nugraha lamekani side sareng sami memangguhang kaurahayuan melarapan antuk puja pangastiti. Om Swastiastu. Majeng Bapak Ibu Guru sani banget sumayan titiang ring para pamilet sareng sami banget kewangian titiang ring galah sani becik mangkin lugrayang dumun titiang lungsur agung pengampura. Duaning janten sampun rikalaning titiang matur atur iriki. Akeh minat kirang langkung titiang nike boyo jetiang nyelap wantah wit saking ketambetan titiang kalintang. Bapak Ibu Guru lan para pemilik sami ring sajaroning wanti warsa perayaan 17 Agustus 1945. Sampun 76 warsa titiang Indonesia merdeka. Wantah perjuangan pahlawan-pahlawan sani kalintang kesatria nindihin negara saking kaum penjajahan. Raris ring para yuwana utawi generasi muda. Mangda prasida nyikiang pikayon maparilaksana mangda presida ngelanturang wewangunan ring akeh wawidangan mawinan ring sajaroning pakeling wanti warsa kemerdekaan pinake jineh semangat pahlawan presida kemargian mangde saya nincap kesatuan Indonesia. Inggih wantah asa punike daging pidato titiang yani wenten kirang langkung mewali titiang ngelungsur pengampura tiang mewakili kelas 10 TB2 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Merdeka. Titiang puput mangkin Prama Santi. Om Santi 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 Om.